Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say a band of equipment, apapa, a church for a quadruple awardisium, any air conditioned room there, a band of media law, advertising, camera handling, and a marketing there, and you're not a location, you know, a Free Park Junction. Fanamba ne boasio na wankasa frɛ na obi andada wa na memo bi nkasa be frama wankasa frɛ abati di on my channel so mu hu yesi de na mu sɛ yenkomo ɛne edinam adafo de ɛna asa beto dwa wutimu sɛ yesi hu kunwa yepɛsɛ yahwefo na sɛ adafo aso atibi Adom Kyei make a second chance one air Captain Smart beef we de beef ye de beef we utimu hu sɛ ɛbɛgye bebiara wo de bon kwan a ɛbɛgye bebiara adafo ensem de wo ho ye betie video a ɛyɛ ensem a ɛyɛ Adom Kyei ka ye wi a sɛ tie video so a ɛyɛ Captain Smart ensem no so de ɛka na wotime hu sɛ wo de judge no wankasa ye lawyer na judge tamenu no ho ene de for yesi akura de for pedin so de for wo de wo judge ya na abomodin ade ɛyɛ comment section comment about your comment section ase de amaye mesre sɛ obegye mre na ama mesima etwa me ho akofo abedwa fa bana edi won komo because nsem no emu ye de. Hello, me nyanum Ghana for me chia obi bia ye frɛ me Jewa me wo UK. Me a healthcare professional and I'm a successful digital business owner. Na business in common na me pese me name Kyei. Esa se aboa me bebre. We adwuma mienu ene me mra on betina se modomo no babetu no ma kire o madwene afa nsem no bebe pese ne etien. Adom Kyei ne nsem do wakasa to essence obubobo eye abofo bidi. Sa menum se angels omu odin sa omu odin pa amodi me Inji Gabriel and a Martin Dimisha Inji Maxwell. Sana minim se me ye wo Inji cash. Ada for me who did it, but say Inji we dey bro fudi mu odrum me okonya be fudi ni free here. Mesre minim so not na so ya egbeni mesre momo de am enkote video no ni entie Inji no edin. Anyway, ye betie video no na etie nso a ebetie ensem a aye Adom Kyei den e ka pepepe senete na before that no ma me ndi nka ma bedwafo akwaba na memfa ensem no ngufo ma wo mu na ye ntwa ye hu nkobo aye video ni mbra na ye ba na ye bedi nkomo enti me ma hwefo na so akwaba abede fo ma akwaba ya na ohima bi aboko oba na pome na me Adom the Christmas in the woody pa the way why shepe pa ide Udi pa udi Christmas. Yes, Christmas they trim the dada. New Year no so udi ye. Oh. Me hu picture bia so kokoko party sine etumu se na koyie pa ma pa. Me mpie kwa me new year party kwa koso. Wa hu ye party koso. Ah, na one night so wan ko okwo ade okwo. Me go for dia na obi ni ana sa Kyei. Me kwa me ma sorry man ko bi a sorry. Wan ko di so ebolo ni bi. But angels you baby unim. Oh, I need dear matse. The angels ben what to mudi pen bu bi kire me. Me say matse. Say your angels be bree. Because once onya asofo ni bi di nkomo mo che say there were angels omuni na me adwuma. And there were angels so a nyame bo bonsamba afam no so. Omudi na chi e bae. Nti no angels ndo mo chi aye wo be bree. Enti benji ben popular ben what in this popular angels are in the Bible mo je send there and you say wo angel Michael or no or fighter you nim angel Gabriel no or messenger of God messenger okay. And I say I think Raphael okay yeah and that is what I know popular name and what that is what I know now what in the adagwajada yeah no ya adagwaja na mami hu say wo bofo bi adagwaja yeah. Now what in the cash? Now cash I won't cut it. Sasa no din kan yanze no body kaka. In the kashika. Me say that. Into want to send you that. Okay. Ofa akwaba. ya na ohima Bibi abokode. na me Adom boko Gina new year nso wudi ni ye pa. o bibia ekoso kama bibia ekoso enkwanya ho de me abibia me ka se
Say Onyankopon eboa wo ema afi ebeto a na wo nkwa wo ahoden a da onyame ase because bronya yedie enjoyment ayeye obia ne die okay so obi wo a we one day gentleman eduru Christmas na the ticket wo do hu nyina wo de be ye enjoyment a wo de be ye obi wo nso a owo sika pa ko de be pia kokko ba bia enso ompie so enti obia ne senia ope ne die eno na my be a oye we be to TikTok na all kano osi osikani o hia ni oye nyina ade achi epe so what take ma me nanti na yeduri yes ohu ofesi nyame se ho otaisi sa na tie wo sika se nyame so hia me che o so di do fa me di benku yes sa na tie enti no untimi nye ni nyina at the same time say Nyankopon boa na se afi no ekobeto a no ada onyame ase eno ana empire ayebo nyina no edu 31st a amanfo ko asori dem ekoka omu akoma so ade ni ade nyina no de hia kese pa ne se Onyankopon beboa wa afi no beko abeto ni wabusu eno ni de hia pa be ye bisa niam bebre enso sa afi no kosa abeto ye na se bia efie bi na opese wunsi na ubisa ye asase bi na opese wonto ana ubisa ye adwuma bi na ope na ubisa ye na se bia wonsa nka ya uwure fi se de hia kese ye enkwanya ahoden no Onyankopon e de ama eno na som bokra nso no uwure fi na wabeka se o asase ameka se me tournament mi antonti no na ayese wontumi wonya wadwe se o da nyame ase ese no ntuni be se o ma misika no ama me betem kwa Nyankopon kwanya hoden Nyankopon de ama no esom bosi ne bibia ofa se kwa asori duru ho a ese se o da nyame ase kwa asori o Kristo mi Kristo ni a otimu se watete wasofo ni bia no na sa na nka Bible ma o read no abofo bebre wo ha wate omudi na abofo bi se na wate omudi wo abofo no de ebia na nanaba ebobo omudi but still woni suntum sorry for no edi nkomo a omu na timi ebobo abofo no dodo pa because last time they might be edi nkomo obobo abofo bi di na mekura menti omudi da enso omu nyina ye abofo na no yen papa Adom Kyei yi obobo abofo bi din a edi no kura no mintimi mmo ahwe an maka meketere ma kasika enti no osi ono nso e ya abofo with obo tumi bi asedi bi sa ono nso ya abofo ma sa de no enti na abofo no de empress omu doso na obia wo nia o hwe adifo no ne especially sunsun sorry adifo no pa obia wo bofo a wone no eye adwuma. All right, abofo no titiri de pa na wati de pa na wato omudi mfa say regular like popular de no wan mo no wato omudi oh yeah de che won say obofo Gabriel de susu nyina yi ya na ye obofo Gabriel obofo Bakel ni omo ekeka ho omu doso so okay abadofo na so bofo ben pa na wonim no wo hwe abofo ye say omu bebre me na difo bese ye obofo ja a oboni pa ho ban ai ena ye bofo ndi ye bofo komo ye ntafo ntino ntafo ba ofia na ntum si na kopon we shira pepepe na ye bebre but asofo wo Ghana so wo abofo bebre obi ni mo na abofo a obodi obo na abofo ni di reverend abofo awo na abofo obodi ye pa reverend Dr. Isaac Owusu Bempa enso wo ne sofo a na abofo obo omudi asofo Ghana na abo ma abofo di na Adom Kyei eye second chance enso na bofo omo yenkotie edi no
bosom no ko hunu say ne papa eno eye adofo ma prepare and asa nimdiai wonam diai mensaka mint plus na won 5 minutes back me ya bemas lo obu akwan so kura no ontumi mbɔ meetings heaven adom chedia na wondi matem dia menye bitano lo we have to respect Ghana me catch a branch of mechira mo dia Ghana ayane dia amino SSC are discipline SSC are polite SSC are respectful SSC you book at here moha na me medesa subampana yaran eno na mede na meji subamponi ni nyina afrem amen moti amen yes me ya tinde jojo me no me ya amen amen yesu awo ho dinte metuma kan sadia mepe metumi aye ne sadia mepe nanso they are trying to provoke me akwadaso wape ya de chirem amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Said ye, Amayo Semunti. Ye di attempting penifo atemu free no. Menya politician. Don't mean first na mama medium. Menya misumu medidi matamu mbo meeting emfa mi foni 20 matam emfa hundi o. What I said, young Quajo for an year, and into my country, the Achiramo. Mom said, Bribi Kakracham, Quajo at the smart. Are you Quajo? To know pursue a ban, miss me a Quadradumo. Amen. Amen. Me brand soin. Matume bona menam se me toto me si Jerusalem afesu aya religion aya som mo nyina duase nim ekeka de mo pe mo be kasa mo fa me respect mami na se ya tem didi aya bufu aya kasa e kire se wo sore me so a I do. Unimudia waho. That what I say. When the Christo some yes, I can't in the bed to stop me. Number me must stop one you now. Life and talent. What am I saying? Praise the Lord. Na me wa ha no mo se akekakeka wiase no o wa mesizi na mabere member the peda sani bia de mo nyama ma Kristo o wa ha enti we ni suban fofra na gunu se eba o wa ha wo de me mfo de to ho ubo me gini me so ma friend never. I will surely respond to your call. Minister Adom Chedia, maybe set record.
enhyira obi biala pepepe sene eye ye papa Adom Kyei eka ye and second chance ona da yes asafuna no in fact na nsenya ye ne ehu social media say appeal bi ekoso ma one eye Reverend obofo hu nsensem bi eba bonten tokwaya de ehu ya ne say yes overtaking is allowed no matter what you do overtaking is allowed obofo net so ene ehu ya say papa eye Adom Kyei be take over Emma in fact we are di use no wode ne yensenche ne bebre wode ne ye no bebre wo fa bebre nkofo bebre ka taxi anase Uber boat a bo se na sticker ebobo nkofo bebre eka mu na obi obusa se edien ene ba ye a Emma papa di ebufu hyew ede akomate ede how anase amane bi ede keka sansem we Emma ne ba bonte no wutimi se wodi ya obi but enam se na me adwuma no ohu de wi obekasa nkoye wode na ne person te se me empress amete ye de a na me nua be makambrama sibo sika na me hwede a na wutimi se nko be diegu fom papa enam se so no obu no ho na wo yo so for we adwuma me nyame no te nyame adwuma na senti no on be di atem ana on be ye boaboe na emom obekasa ewo nyansa kwa so eno na odi begu fom pepe ede ema eye Captain Smart na obi tinje obi sase cover buy ene de na siye ema papa we ebeka nsem na nsem no tinsem bi wose eye Captain Smart chese ne tiri so ne na pampa so papa no nani afika kra wonyini se eye den a woni opanyini san a se ni die wo mu kakra word na Captain Smart use man no e de na ko baaye ebia advert hu bi anase program bi a wo ye ene papa ne baaye se bia bibisi ena me ye ntimetu nsafra dofo ana momba na momba to eye ade a mehye so a me frɛ no huhu minim se ruade adan no moja ono akodu papa no se na ade no oto no ruade adan no moja nti on frɛ no wona mani biom na emom o frɛ no Yesu moja eno ho na ebia ye nia bema Captain Smart eti ye obekeka nsem bia ennim se ese okeka na ofa ohima ye beba nsem na so but before that no weda utimu se che papa no uti no apampa so papa na afika kwa the way papa enu abema Captain Smart kasa ye no okan yi ohima meda wase na ya chia hwefo a wo mu ehwe ye nyina nya kasa otwedia mpo Nyankopon hyira obi a o hwe ye on say Empress nanka me pede Captain Smart ka ye party betem se me hu minim die nti ekofa sa issue no e ba ye but minim die ekofa ba ba ni nyina mu no wo hwa panini e de pani okay ana edwumre bi a ye culture no so hu obi wo ha o kasa han panini no odi nkwase asem a se o kachire no panini na se o jimi a se o kachire no but ode ne papa etifie na ne papa no sebe odi nkwase asem dia a ontumi nka nche ne papa no papa odi nkwase asem okay but opia bonten so hu no opia bonten na se ohunu se ebia pani bi ya ade bia sebe impreduasa emfa na kwai mu a eno de obeka se ai pani na udi nkwase asem a se ye ka kire baby a san nkwase asem na pani no edi ne papa edi nkwase asem a chen sa enso wantumi anka kire ne papa se ne papa no edi nkwase asem but opie ye ne de o ka kire obi so hu enti no yen papa Adom Kyei Duah o ye panini wanyini no matter minim nia obeye a ebetia Captain Smart a obegina ho akase papa ni tiri so ne na pampa so so minim boni a papa no beye ana minim ni ye bi a obeda na di minim esu bi a obeda na di a obekase ni tiri so ne na pampa so because ye tie video no ye tie se papa no asema o kan ye se Captain Smart aka ni se Captain Smart ka che se ni tiri so ene na pampa so na me sure say e bia video no a check akra but am say 31st mu ana papa no nso aba out aba respond okay no bi be bisa say na aden na e bia o ka asem na no
one respond one reply ana minim so say nansa ya so Captain Smart e kan sa asem ne dia but ni nyina mu no kasa na papa no e ka no say no kwese Captain Smart kan sa na Captain Smart nso de o kan niam a e chen sa enti no once papa no e ka no mintumi deny say bia wan ka sa ana sesi so enti no ahye no ana enye kasa papa se o ka kire obi a o chen wo ana Empress ade ba ko ne say social media so a yete no edunu bi a o kasa esese ohwe yie won ensem a yewura Adom che dua eka on say waka ensem bi a esunsun mu nsem so waka ensem bi a esunsun mu nsem enye physically so because we say say o frame me ameba o fa beba for no de ne so no enti no waka sunsun mu nsem enti social media na ye wo no woni obi di agora fine but we ye wadwi say woni obi kontokwa wo social media so a memfa ne say eye entokwa keke ana mokon okay memfa ne say eye honam mu ana mokon because ebi a wo de wafa ne say eye social media so ntokwa eye honam mu okan waka but nye nipa nyina na fa ade ne say eye social media so nko a okay obi wo ho a wonne ne be kon social media so but okọ ne kukuo mu a ewo nia obekọ akoyew so obetuma akoye bibia ebetia wo but ebia nya ntokwa na wonne no kon ye na ke nipa no be yew niema me hena anka enka okay so ko be yew obedu be fa nuro so me hena ebia enka all because of wonne no eni asem wondi natem wonka hwe nkyere no but once a wonne ni benya banta wo social media so a ebia wano ebetra no ubedi natem no nia ono nso epese wo ye obia no bia ono ani tumi bi na dili anase bia wodo be ko tumi bi so wodo be ko ba bi ni ade wodo ko a na sa won so je di wachi no enya din a obenya wo okay so obenya wo ana obia ne se na otobu a wo ka asam kire no a eye ne ya ehye no a edi 1 year akora still ni wure emfi so ndi say dipa no woni ne nya issue na say ohunu say ohunu say kwan we so na me do be fa na oho be kire wa odo be fa sa kwan ne so all right ndi most of times no kasa a ye kan wo social media so atem didie ne kasa enye no esese ye kan ye hwe ne yie na wachi nye dura wan hwe a wo be kan so mfa ho ni nti meti wase a enua be ma Captain Smart ne ni die kwan so no se papa na kye ne ohu physical wo channel woni channel be se ne papa type na ne nua ne type nti se ko no wodi die e de mani ba pepe senia etie no okay because nipa no betumi ayade a enye but there was so many ways how betumi aka ama nipa na hunu se ade a o ye no ye dai enye okay all right example kura what be example ye ma me agrada issue e ba first a ye nyina ye te na edi ho nkomo before onya nka se o jai bibia no na edi ho nkomo ni ade se na ye ka se ne a o ye enye hu se ye bie ya no edi natem se dabi ye nye sa okay so when you betumi aka asama nipa no be hu se ne o ye no enye ntina wo ka sa ama no ehu na nye se physically wo be didi natem sa medase I offer na dwenkyere ene ono so e de aba no wo kye se eye ndidi atem na ye papa Adom chi e kan se eye Captain Smart kye se ne triso ene na pampa mu no na pampa so no wodi ya wo e kan no timi se e ha papa no ntemo obaye de obekam because mo kom timi se nkofo bra kan asem men so still on ba we pra but this particular word ne de wo bie na no aka timi se ha no eye o fa kye se enye no kwan so no e so odi ni die emanipa no matter how biara e say Captain Smart e say the respect e ma papa ne pepe senate na me ka wo say aha your my channel so if you no do feed na try abomodi am e share program man pa ma obi mo no nti de ekoso ma channel ha say de ekoso wo ma mu no e na ye dan de pepe e ma wo so e de ehu oba yeah Captain Smart obi a oyo hene osanso na me akwa mu side no odi mu akotini ye pa utimi so do awurade but ana Bible so chese yemfa ni die ma de ni die sine na obi wa wo nko ana
ese ni di ne koma no na emo bi ko won chen ko chen kwa yembu no ba otie asem la pe ken a as a captain e use word bi a very hurtful as a hate no sort as say say utisu no pampa so word no if it's truly say Captain Smart kan ya do you think say enu abeman okata ye okay my enchi ashofo na that ashofo ase say enyumre so mo ne etina na yetimi achire ya dwen enya se enimde na mo ya dwen chire na ye chire and then the first day come to say Captain Smart is no henu ya guys am nimpo say oh okay on sit down say that so your henu okay bibi say Bible say fa ne die man ne die se no and aside from that no kra no where nyame nipa all right Captain Smart is supposed to be a learned person. Despite the fact say Bible ni mu a say buo kwasia e wo ni kwasia jana se ni jimidio na ni say oye nyanseni. But there are certain things that you don't need to say. Say pastor no ye fake. So ye kron so ye din. You don't have the right to insult them. Because say ofinyame so ofinyame would in attempt to see and ebia say or say they if you call him he will come. Okay. Watch say ebre no so a yebehu ne o man Ghana no ne dia. Say awesome nankopon ankasa. Say ne nankopon ankasa na awesome no. Nobody knows, nobody is there with him. Into the way ya dia na say onipa na ya agekra na say to you entwe yi there are thousands of members. There are thousands of people a omo emontin so a wo epenasem. Metimi aka say me papa kra ka me papa kra penasem. Oh okay. They love the way he preach, the way aware na de fa. Se no way nsenche ne fa. Se no way bibi afa no. Wo mo epe. Entino so wo de wo se wo mbu obi a krampo a hwe se abodwese no eye fita okay wo de wo se mbu panimu bi akra na this man has a white beard na abodwese no eye fita enti ankempo fa ni die e ma sa abodwese fita no okay when the politicians are doing something and you are talking about them when you are bashing the politicians, we are insulting the politicians. Majority of us are in support of you. Right. Say bash politicians because politicians no. Jen and the Rebecca say, ya salai. Ya koto abana diama mo say, ya de ye ntumi nko enko kasa. Inti momo nko honko kasa ma ye. Inti say this kana ma mo so a mo fe sika na mbre. But if they don't bring the money to us, then we have the right and the audacity to insult them, to tell them that what they are doing is bullshit. Okay. But here is the case that nipa we one man mekan we. Woye na sorry. Nye woye no se wo hwe na wo Pentecost asare na wo kono. Any o Pentecost doctrines no en pepe. It doesn't mean you should come and sit there and be insulting an elderly man of God like that. Oye papa penimu. Reverend Bafo ne kwen kwesi sen. At the end of the day no, was signed the need no. Because when you say no, okay. When you na and the field of work, mo ye adwuma no, but still no, or the need esama no. We say we wafum into upon cho. Into no Captain Smart, he being smart by name no, should have realized say Bible na church say chabo friend kwampa na on faso no nya wan yera emfi so nti si atete we di efi Pentecost mu ni atete na Bible no say the way jana wo nani na onkwa na aware wasase so a then you come and sit on air because you think say it's your work you are doing you want people to think say on one account so your for he claimed he's a witch and two person wo dan obey ye nadi ade chiro obi ase me dem ye be for ntimi nsuro bia by insulting elderly people entwe. But the all can matter as a to say bia or no Captain Smart to who say ye say de bia penin and penifone ye and no ma fatality am of from any tell man o ka say no say politicians for no betimi akọ but or so for no ye ade enye na de wo ye ne mfewura de kwam na enye efutuo emfa ma ayo ma na mo nka wasem
We have every right to criticize. That is why Nakopon ebo obiano ni su Nakopon de man. Somebody was born to criticize people. Yes, that neighbor we say oh no one man may yin thing. On be criticize a man for your baby and one shit no one can. But when you are criticizing, you need to do your criticisms in the right way. Okay. Don't do it insultive criticisms, but do it in the nice way. Which any panel or your age mate will be nesi akanya. Now person will be so dinatema. That one you feel say where the pepper age mate and say if you are insulting the person, nobody is going to beef with you. But the age wise, nipa no when you sing. So if you are criticizing, Ghana has a only opinion be kon now so read them, but me have opinions now so read them so there obetibi. You can criticize him, but do it constructively. And into now one some kind of constructive criticisms. Who criticizing now do it in the right direction. She say or ye penny into who person who didn't attempt kwa yeno abebuomu. Okay. Yeno in a proverbial way. That's why in the class. Men be are not sure sang we did attempt. In penny bia bube at the bass. Into sa wabo frano so wouldn't ne casana would cassa ewa bebuomu bo say abofree na dwene mudo. Abofree sabio onimte. Enti na sama waka na impo se eya atendidie kwa no ono ye panimu no kra no wono so opani a odwen pa obetumi atena se asese ebe no ede ebe na ato na brabo a obo no ho se anene bia asema abofra ne kan no enne ma brabo no a wo ka no ebo ebra ana e pepepe enti then webu ni be enti ono so tebe ase that he can really do something about himself. But if you come out and insult like openly insult or be attempt just normally sana dia na ntwe ye even cry with the politician side no crano yeah and crowd na air constructively well ebi mo ho dia if you insult them fine because you've done it constructively so almost fewer if you do it openly and then they will be unknown beefy but you order with that crowd you have to do it constructively because almost so you be papa obi ni kunu and yetumi ato abana dia mo somebody like our president you just can't come out and be insulting him anyhow. Okay. You want to criticize him, or you criticize him constructively. You do it in a proverbial way. Also, can you kasakwa? Say about way to me at see now you say, oh, me man for no, or more can be actually mean to say me there. Me to me a ye, no more pay at mom. Yeah. Ka asem ebu oni chire na se wontia. Dey bi me ye. One say ye bu ani chire 1 2 3 na wontia. Wo pesa wo chire se woni afra ndi unhu se ye bu ani a chire wo dia. E ho na be won se eye Ghanaian attitude ebe pie na wateam. Okay. Cause mebu me ani a chire baako mienu miensa. Obi a odo pa no obeteam. Ba obi a won do no mebu me ani a chire baako mienu miensa wo mfi me dia anya wala ukoto amnima enyamasem obeyi nani ama onfi obiom on tufu biom obeda na chi e de ache o kasa chenipa no e professor we na waka na on kan wo ye ababuom emfama nipa no na se waka si wo ye na ade nso be e de ham e bebre o man ene na wo betia no nti udu se sa na ko ba ye enter Captain Smart is somebody he is known for his vociferous actions. Wakasa loudly. Say nipa na the first time, say the second time, say the third time. One the other say when you say or how naba and I say how biba. Okay. He just wakes up and talks about it. So by a background check, so on your background check. One the other say what about say when who and I say what to say and I say when who say this is what is going on. Then he starts. Then he'll be complaining about it in a loud voice. Ebia no fee say loud voice na all you know. Enye ham to him. He might think it's a loud voice na all you know. Enye ham. But the way a nipa ebe picking no is different. Obi an say no pick information.
somebody can shout at you, you would think so where they will go. Obi so to me aka asem kitwe bi in a slight or in a low tone, but you think say this person is threatening me. Into obiane hawa osibi fa asem. So we the do, so we the do, so born and channel, so born and channel. You can threaten me, I can decide to take you so a empty threat, and I said this threat it's something that it's a threat that holds water. It can come to pass. Into there was a mema me need that I can decide so we the empty threat into no me fi me buegu. Into no it depends on how you speak, the way you bring out your words. Okay. Into if you want to criticize somebody, you do it constructively. Wouldn't to me you need to find ways and means. But don't just come out and insult the person bluntly. Say, whilst he's an elderly person, you just don't do that. That's what I said. The atamunda Ankoyi anka so fa kasakon so person o ka bibi che papa na anka kasakon anase abebuo ebe ye better. Okay. All right. Oba me da sepa na wadwenche so a won so de eba ye. Adofo na utimi hu se eye mabedwafo ni na eche se ye nua be ma captain wan kasa yi but ye betime hu de eba ye ma wo kasa se no matter how situation it be and I say west be and I say ade biara papa na be ne a little respect there can say eden e comma a man no pepe don't use the word uti no wa pampa so we elderly person we matured person he could be a grandfather and also father person here etie no I dey say na medwuma no and I say down wo muntina the sometimes it looks say we are akura because bible na say o say na say be say nyankopon no just all done no say aboa we jimi obo aban pin ko won tissue so dan say dey be so done no say nanso ni na echi no the word respect must be there for papa no na ye nua be ma sia bu mo den afere no so de na no aba beto asem pepepe e de amaye say de ye papa na adum chi e ka no wonu ne adwen na before that say sent video ni bi na nsem bi wo ma aboto me kakra omo ye ntie video ni bi ni ntie nsem bi kakra cause nsem now e papa na ka no adum chi prophets and Isaiah bishop all ka no ye ntie video ni kakra asemo what I said, young quadruple and a young and into my country, Diatramo. Quadro and then smart. I'm a quadro to know Pasua Bamus. Miss me a quadro more. Amen. Let brown showing. Matuma bona menam se me toto me si Jerusalem afesuo aya religion aya som mo nyina biase nim enkeka de mo pe mo bekasa mo fa me respect mame na se ya tem didi aya bufu aya kasa e kire se wo sore me so a adeu Onyemudia wo what I say when Christo some yes I can find the best master for me number me must stop one now life and talent what am I saying? Praise the Lord. Na me wa ha no mo say akekakeka wiase no o wa ha mesizi na mabere member the brothers and bia de mo nyama ma Kristo yes o wa ha enti we ni suban fofra na hunu say eba o wa ha wo de memfo de to ho
Ubo me dini. Me. So what friend? Meba. Ubo me di. Now the me phone it too. That means what from what that number no one the so phone in kwa ba don kwa what friend. What friend a club of fuck on so dina so tiu. Enti ubo ni di nkwa de. Obeba. Me pa chomo me ensanka enua be ma one god why see aba akopɛ international see na ye ne de twen enkomo enfa nsansem na ansena see abeba so no. Ofa. Message we message pa o. Ohima ohun se ebi no beka se video no ache ene but asem wo ka asem eto ho a yese katrema empro Of course. enti wo ka asem to ho a se asem ne ye se asem ne nye abribia asem ne ye de etumi epie eba onse osi se ubo ni din a obeba empress se ye hwe tumi a ewo ewiase nyina especially me the way here example see ehwe nsuo a ededa Ghana ha ya ebinum efre ebodua no se nsuo no eda ne baabi Okay. Unko ho what with them and I would fie but once a wafre no agu nsa no obeba Okay. so wafre no obeba abaye ne sese oye dey oye entino se yem papa Adom Kyei se wo frɛ na Osi se u boni din e de udi ne picture to wo na u boni din a obeba Okay. eye kasa bebuo na o ka no so e wo kwan obefa so aba All right. e wo kwan obefa so aba because osi u bomi din na o de me picture to wo say wa frɛ me meba so enti no oba de ebesie no eno na yenim eno nti na me ka se social media so entokwa no say ye ko a yenhwe ni yie because Bible kra aka o se nye ne honam ni moja na anya nye ni wiemu atumfo ne nkabreche na anya enti nipa ye nam wiase no obia ne tumi a edi nachi obia ne sanya ositi obu a oni bayie oni hwe enso wo ye wadwen se wo ye niam bi atia no a tumi bi a eti no mu tumi bi edi nachi no ene obedi. Okay. Wontumi enye bibi ntia no emfa wo ho enida. Okay. So, enti no asem na wo ka no emu odu. Waka nsem bi a ensem no emu edu. A wo ye obi a wo dwene ho ekodi bo a. Enye asem keke na oka. Okay. That means who no ode. Yes, ensem ni bi a oka de bi ehunhum mu asem. Enye eni so kan eni so ensem keke. Okay. Ana ohun se de nti a osofo Adom Kyei ansem a asa apagya ba ne ade nyina no. On se o trende. Ohun se o obi a ye hwe asofo no a omu kasa bebre ne asofo a omu ewo Ghana ha ne ade a te se durumre bi a opambo be gina so durumre bi a ebene obinim ebegina aso edurumre bi a obofo ebegina aso ne ade no se wutum se yewura Adom Kyei a upe ono na ereni. All right. So ono na ereni because ye hwe 31st edom a obobo a woma no kogu faako a hwe ka se gu ho edom a egu ho ene ade a wutum se no edom edi nachi. Okay. Edom a edi nachi no edoso enti ewiase nso yase edom ani sado oso ntakrache enti once a edom nyina ebotwi aba wo no se ne tie bia ekoba sa na amanfo astate efefi nsem Okay. na amanfo astate edigeo se nipa we kura no oye hwan ana edom edi nachi sa na amanfo efindi no sa se bia waka to ho a ache kura no na obi akoyi sa asem no aba. So no akoyi asem na ba all because of fifi mu ape bibi ewo ho ana one thing so ni say omu kasa nyina ye wo omu empe papa na asem ana ye wo omu epe na asem Okay. omu fifi ni nsem mu no ye wo omu pe na asem
ye omo empenasem enti je ompenasem no ofifi mu apɛ asem bia papa na ka e bia sɛbe anko yie so on asem bia waka anko yie no ne nipa no e de agina so ayɛ den akasa ana nipa no e de agina so aka bibi atia ne sɛ nipa no a nipa nyina akora botwi akɔ no hɔ no seni na otie ana omu a omu so epenasem no omu so be fifi ni nsem na se obi e ka bibi atia na omu so agina sansem no so e de ayedai e defend no all right so enti no once a wabe ye Ghana nyini wiase nimbi aniwa ne de hunu se abibia no nipa be fifi winsem mu nipa be ka ensem bi a efa wo ho edu no bi kura de won kan ye no yebetumi e de ahyew se waka ni nyina ne se wo ye obi a wo ye den waji dini all right sanity okay now that means and that's a physical some na ye papa wo de se na opa na dwenche no so se ne physical some o de se o frem na me banko ade na we hunhum nsem na papa ye kan ye o no so di ni picture to na oboni picture to na oboni din a obeba na da kwa se obi ni ma ba me da ye mu aba me da ye mu o ma me number 7 that means we dey papa wo ba fa loto number bla me siraw for loto number bla na ebo di na be papa de that means say da ye ni ma na be firi mu aba ene be bia biem na ba so na baba na ye gusu ya trase ensa beka sia eya mount king na ho no wona ye hunhum champion ni ye busa no wo hot side no nko ade papa na kan ye no na wo espeni amaye se wo frɛ me a meba na me mfrɛ wo phone so na me mfrɛ wo se bla na wotimi abomodin abade na timu se na daye mu anase de oba we de adunche ya ba me daye mu oba me daye mu o ma me numbers se wudi abede utra abede hey so de me nim se yesu moja no ton ti bia wa saturday so okay I want first show bodwe mama na see international kasa ba line so na ye ne kasa international one hello international sia I feel impressed ya mo kwa baba ma cha ne so I feel afijaba afin kometi international afin se na utimu se eduma wo bor na wo su bon sa amen I feel I see me say come nya me say on ka re she o ma kwa tintin nya wo den amen no ye free ya ye sanya manye mu amen I feel amen yeah I feel obuma homa mu de enkomo bi wo ha na yeah international si abakope a woni wo bebia woni di bebia ayese dame ye to ne papa na si ene bibia nkoma e wo ne se ye papa eye bishop prophet Adom Kyei e di nsem bi abegu eye abonten so e kire se wo se ase wo hwe ne nsem a wo kana wotimu se wone eye nua bema eye journalist ba ko ya Captain Smart enya mentim ho ase bi kakra na ne nkomedie ni ma wisu word bi a ye ntiase e wo ho na wo ye hunhum champion na woni duru bebia ne de international ne de na ye frewa na ye pese wo chemu ho kakra ema ye o kire se wo boni di na wo di ni mfoni atu o video so na wo boni di nko ade oba respond to you obeba ehwo na aye Ghana ya dwen na kakra na ye ntiase ye busa se emu no betime espe na hunhum no opa akira na asa physical fia chakasie enkoma o my Ghana afishape mu du komo o my Ghana ja o my channel ahwefo ene atiefo ina o my the boss ja chakasie enkoma one opponents amu ina fia okay na ewiase no ewiase nka ne kure okay ewiase ka ne kure nka tabi nka ensembi ekoso a ewo ye my Ghana ha nka kredie ntino nke beboa eso ne kura etimu from penifo kosi kolaso obi edi tro from kolaso kosi penifo so
Kokra so na obi adi ntuo. Right you need the crew, the critical ni baby a fair press. Na Adom Chedua papa yi. Debia the cousin ni body dia within the age about 20 or your penny. Okay. Or your penny age there, a money boo, a sweet penny when you should cano, a fair press or wabache, until the age manner, Anna, a sepatano or a penny, and so body whom dia, and dear Dabby, in Yagro, young Emano, because Papano, Chrome was say, so bulu, Chebi, Ghana for me, any general, to say on your tone, no, in the spiritual way, the medipa, say a sire here, a depend every effort to a one carry. I do say, you are a fair press. I do say, you are a boy, a deep phobia, a managam one, because the cost of the land, Ghana for now, but 2 months ago, and I, the tone in class, be our canon. I home, I didn't crack my karma, so on can't chairman. Me, I'm a land. The sea, I say, me for 2 days, say, if you knew us, you know, we jaika. Now I can't tell the members, no, not almost in jaika. Now, a set, I won't be able to. So the woo, Ebema, angels of the earth. That's how the woo, Ebema Tumia, or Dina, for woo, Emano. Nobody did share Ghana for say. Angel will say, and I'm in the area Juma. Okay. Not Ghana for some pack, Aduchi. Angel will not in the Juma. Then I'm a Becca Ghana for say. Come home, the pet and the whole Africa. But let me hear the 8 Como. Wow. Because I feel we send Africa everywhere before. Mama can't drop answer Ghana for say. And now, Yakupon, now the camp Dabi. It's your friend. Papa no dey say more attacking na. Ghana for attacking ni Nipedia and in the so bulu ni no more tonton. Na so ho no dey enye etipen no mimi tuwe kama mama wona kese se o tumi kese se na me di bu ma ono kama no. Okay. Me first abu ni be ma sa tumi na onye tumi kitwa e wa stasi so enye so kese pa. Etadu chedua enye me dey say what tu no mu tu I'm a Ghana for now, the kind of prophet or yes, the Yakupodi at so, or day in the home so sad here, and then they will ye free agent at home, I hear Juma, the Pontino, and will ye will know who saw cast ask him we will know home. Come on, Mr. Papa, no home, and will fully be and yet, and Jeffia, Capia down. Come on, international, Okasan, Oka, which I say to me, Cassie. Na wadi ye adwuma na wo say na the way obo ready di nyame na nyame no di ne adwuma na emom tumi foforo bi wo ho nyame odi nyame din atoso odi Yakupon din atoso na tumi ni wase afia enu podi enya boni o because asasi so your angels be honoma they can also help with the mortars. Okay. Your angels be on ma. Or me a fallen angels are more ex-hearty. No more you and a trade up on other back hearty. So, okay. In Tomono, or my papa tie or hearty. The Ekata do trade and say. So, only those kind of angels living in Nama, just speak the truth to Ghanaians. Okay. Tell Ghanaians the truth. No one die into a trap. It's a fear 2 minutes or you to be kept here. Ghana for Bobia and Kata and Tiano. Homa. Or no so everything abo ni padie enye bone kwa so na mom no the crap and na ye pese on kan jamre ya waja tu mi se so for penny or then ne ho akobo angel of the earth ya omobo ne ho ban wo we member a wo se na se o so no o kasa bossa honhom ni din na honhom no recognize o na akobo Yakupon district say one for bu ama honhom dia honhom no recognize o olo pene bo honhom dia honhom no recognize no eti wa odi aduche dia echi dia finya kono se wo bo dia di tumi kakaka no di obo ni di se ono no eje honhom le kasa fa ne mu e magana 40 ye no boni din
na honhom no recognize sampa adum chebia asole na wokọ believers international asole na wede wokọ na honhom no mwa na akọbọ nya ko straight forgetting honhom dia ofiu ye bae ye se kama nyame kama ni nyakopon kama so eda nyakopon na ye nipa yeso eda no nti o se mesre mu kasa mu bon kama nyame ebi be bo abedina gu nyame ebi be bo sadrak nyame ebi be bo debe nyame debre na be bo esu ne nyakopon ba kuku ya etadu chedua the members no edina wa recognize amagana fo no on boss edi no na ahohom no nya we ana tumi no nya we na yi etoyi organa ha ejafia impre papa ne de me tana the so bolo ne no mo tonto magana fo no ana me say all fight check Ghana for emanu tombi all fight check Ghana for na emwa Ghana for emanu ton me kama bi bie no me ton nipa do egu yeso ye ton me ton me di chawo mo because ena nsira kese tumi kese betimi so ya adwuma ama sentene ameti enye bibia na eso tontom nipa enye bibia na eso tontom nipa ejafia papa ne de ye ka no kure tumi odi adwuma ne de ye fa ne bu emano odi tumi kese me twantro enti tumi ne din no obo ne se eye engine no engine no obo ne din ene engine se ne ye na ebeka se nyame engine na emu me sa tumi ne din eye angels a we fallen angels ni bia ono so onyakopon ne bo no we fallen angels ni bia ono so obo nipa e watase su we fallen angels ni bia onipa so do ho be bo no so no ono be nante na emom no on kan creature Ghana for afia impre enye boni bia because ahonhom those we are say hwe ewiase obi ko timi dan asole ho ekọ motia ho ekọ komfo ho ekọ malam ho ekọ ye kan se we di twa ekọ mo di se from sa tabo fo na amosu motia no mo yaduma enso amofo bitimi kọ ho ema omo ha am ndokọ no eboa wo mo bebe na so kọ so a eboa wo mo because aduma no ebi di bi echi etadum che bi ade ye kai na ne se ebe to baba tin atu na num tuo ama na ayi debate kese wo Ghana ha asoke positive for danka wina so na asoke wo mo otabe asoke no anyina sara asoke no chantwancha asoke mu na papa be pa mu na asoke obia kofido mu na asoke obia eso obia mu say oso wo so epe be bi do mo bo nyafo na ebodi di no de bia ka say God don't speak to any mortal. God speak to only his angels. Na angels ne so no oni pe bia oni bi nante no wati entrani bi na also da bonu power land eti papa ne de di 2 minutes de afia ye fa de bu ma no na mo ne no mo tonton no e na ye tu ni kuse wonja iton meti wase ana kama pasa o chem say papa ne betimi aye eye nua be ma Captain Smart bibi because the way our can nsem no say o fra me a meje wo so meba no obetimi aye ni bibi Captain Smart ana ai eye papa prophet Adom Duah the way our can say obetimi aye ni bibi Ezia press ewia say empenipo say aboa no so on kawa on finish den enchiro okay ena ewia say so aboa be kawo so no tabi o so tumem ya Adom Duah empeni say openi oni hwekwa no wabache okay ena empenipo so saka say se kan ya anu ewugo kwa no na nye kotomri Captain Pride Captain Smart se oni Bible a on pe Bible if you ask me because the media ne so men kan to kwa oni Bible wo media za kan to kwa oni Bible obi aka wase obi di tumi bi aka wase apa asema mawo Captain Smart ya kana asema osunsumo ipasa so say etuo edi nechi you ask oni pe bi a etuo di otuo osunsumo you ask e chese land udi agro ebe kasa e yo priwo eno che ne esum down so onipa bia esum eda ne so no sabi accident we tutem bia antokwa we wani Adom Duah atokwa we a month ago papa na me playa afena papa na be reply because papa no cross check here ehu se Captain Smart e die ni na gina so a
ejebe pan na ni just so otimi ni kasa saa boko hwe mu no o se Captain Smart tabalifon malam yi amoche yi bi na di nechi enti obetimi ade awuva no enti crowd ba montene de efiempe mitimi kasa hwi enti papa no so no onante enti kaka be kafa no all right now wakasa wo hunhum mu nti na ese enua be ma no eye ka pepese na yetie no na aya sia international ma yensa mbusa wasem we kaka Ghana ehye obi nsa na meka hunhum ehye obi nsa Ghana na ai Ghana ehye obi nsa na I was spiritual mu Ghana ehye obi nsa na God of the land na Ghana ehye omusa nyakopon otwa Krobia na start. Okay. The kesiye, the tete, the buyer. Krobia on the band, on the limit. It's Krobia on a home. Okay. It's Ghana. Susu we are the gods of the land. Omo and a Ghana ayo modia and a yet to be. If you have question biana. Now what you say? Obetre nipa Ghana eshenensa. Aya honhuma Ghana shenensa. Now wo hwe honhuma de we wo so honhum champion wi. Wajidi and Ura baby Bell International, the whole world, Wajidi. Now, Ura Huma, na Ghana, Eshe, ye papa, a prophet Adom Chedia Zana. Prophet Adom Chedia Ghana and Shenisa. Okase Ghana and Shenisa. And summer all can edit Johnny Ama Ghana for Adinegi. And summer all can edit Tunu. Ama Ghana for so be. I mean, why I could crack. Come as a man, Mrs. Canada, I will not want me on your century beam. Or ya akokra. What a shock! If I follow no one day pet. Or ya akokra. It's in a chain. Na Ghana for one say this is here and a coin baby. I do chedia. Or Kase or Kaumwa Ghana saw almost on the gods of the land and a dining. Tell them a catch or say, who no body dino, a yen suket here. Okay. If you are saying so no, a sure, I will to me. I was asking what to say, the last power is you. Okay. It's you know, what body di, what children in the name. If you are press, eternity. All right. Now, Metu Asia, send your worker say Ghana should be answer, and say Ghana should be answer. Na to me, a Ghana send Sunday, never hope pepe. Now, if you are press, yes, see, international. Yeah, catch a Ghana for say 2018. Yeah, Juma my Ghana. Emma ade shefri abruchire ba Ghana ha be di ata. Etutu kwan. Enum ye. Edidi ye. Bostede de ye bibia. Accident ensu. Emma ade she ko back. Kama honhom to make here. And the gods of the land. And the year say Juma no. Okay. 2022 so no. Ya bi ama Ghana. Yehudi accident be to be kuni pa be wa Ghana ha. Yehudi ye. Ye jemu January we ko ya isei na de wo ho ye bi sibia no ya honhom dia utimi stop am forever na mo ye ka cha adu chedi ate papa no tutu egya na ni o my pene kufado adu priman se o hie sika o Ghana ha adu priman na ho kire no ama ho tia bada Ghana posto adu priman na no ono anu ye mu ba na na ketu aba Ghana ha no mo ba be bo show make mercy oba yi adu priman okostra no yes seri na akoso plaster house Ghana for here and am say papa na nya ne fault say papa yi pressure da no so amanfo fra bo chieba a o mu kitesika ba be ye investment papa okromu a na do nkolo ya mu ono mu na mu ni IT boys ni ade o mo siam komfort wo mo disika no o mu go hu ma pani na ni pa no dia rewo esa ko ni crew so come on rapper ba here there ya tam no ani na call my penny na ase amanfo ade kakra so mo ho na no mu nim se e de nim guase be dey e be ba ene nim guase aba no na do ne kwakwe na se ado preman e fia empes mo me mo de wuru ado preman and starting NG tax our churches ni na Ghana ha asofo teacher tax e ma Ghana ban enya do nko a aban do be a onye tax because asole okumu ano ye ka se e kan a Fiapre, and you can to 31st night. The course war, Ghana have a beer, ya blotia, and a soap to be a cadet ka ogoni do tikita blow. Tax a which ya ama a bino because Majisika, Moshika,
masan kwan nti piempe ye sere kufuado ye panicho enya hochira enka make me school enya ahochira kwan wura plaster house o ma peni hochira no na we na akobaaye eti ye sere no se ne refi ni ho a ye kai ne se sika opie se no ka se sika se komodi ye no asofo ne sika so na komodi o man no offer tax enrelu bi akachi offer tax enrelu bi asoli dem offer tax enrelu bi aso ne so mo mu ji sika okromu a ebe see a wo ka sem bi wo se what a shock ebe pie ewo ye papa ye prophet Adom Kyei ehonum na pese o che me se esuma fro nana Adom Kyei bi a the powers are the church this week they have na aba what a shock e da ne so Adom Kyei bi a na ho den e wo form what a shock e na be si century beings na mo ba be di you can say 190 something years no kan ho bi okay come as me na bote e ma no e just obi su na ekunu ono one time a ye de man asase su ewiase obi wo ye man 20 years obi wo man 25 years obi wo man 50 years ewiase obi wo man 100 years obi wo man 90 years obi nya 80 years obi nya 70 years eto ewiase nyi na na benya age bi Onyankopon enye obia no ma no kwatintin okay and a home so it me jo kra tembi on pedia no so ho and you say overtaking it allow anywhere no ebi no it papa me there what a shock there e dane so opa wonjai you say sebi akokrewu na ye da kokra ko dia dia e say dey di etu eye na dey asheda etu we sebi eni kwa say ka owu asema no because obi enu say onye du kokra blomu dia na Africa ko amana no ye mbo no wuto na emom dia ka say papa ne say oye pani die ohun Ghana for mobo ohun se Ghana for ni bi etu oni tumi kese we na nama o de be bua Ghana for dia o jan enoma na o tunto ma Ghana for no eno de bibia eni o jan na ikabebe na ope no onya bote o tumi nye the next TB Joshua in Africa the next TB Joshua in Africa na afa no oba enye papa we ya we o tumi nye because o tumi keep secret eno asa na nanu akopai na no akopai akoyi asmama na ze ohun de onye so odane na no so obekanta asem no so obekan bisi Ghana fo message ben na Adom Kyei bia e de bre Ghana fo tia about sabi ni okan ye no onishi obeka eti sabi kama any gods of the land eyi ne to emo abonu tumi di bia efia pre me di say enka Ghana fo e ma chu ko chire bi eda all right see 2022 atwam yeru 2023 first month ne dan wuro mu no busum we mu no den ene wo mu nhira ban ena den ene besi kama den nsem bia begu fom de ma month ya na afia ola no kase ye no kase we take akame pa cho 2022 atwam international se yeru afifufuro mu first month ene wo mu den ena kama ewo ema my Ghana manti we mde na afia dia kama ewo ma my Ghana de ye de betu form ewo tutum ehi tasem so na mum de make chere Ghana for the say afia tema Ghana politifo ema omoni enko tema ho Ghana politifo ema omoni enko tema community ho ni paboni fo ya be tema ye be kidnap amanfo ho no mo edi boni wo tema enti Ghana politifo omoma omoni enko tema ho onipa bia obenya ko se bratema beji bibi bratema be yesi bratema se wo ho wan hwe hu ye ye ko kidnapeo enti kakra afia me de beja Ghana fo eno no ya kai na de yesusumo hintasem so ye de beto so amebuan so a yenya akwan so ko mama radio kese no so a enti kakese no so a ho so ye de beto no mo enti de bia no abiri bia no Ghana fo ne ade hye ebete ebehu ni air koso ni air bosso we choose to react eduma no the bonsia I am the seer of this generation and I am the seer of the century I am the only seer who dine with the moon and the sun the only seer steady really come home edin air eduma spiritual check up I take to say Ghana for dia tu we pay tattoo phone so we do ni kan wa pena na check near the message amount message so the amount no message Sebi, what did I confirm? What was a coso or boom? It's your hotel, which you know 2 1 more. And 20 baby are all hospital, no buffer kama,
sebi kama kache now so spiritual checkup obe check you there e dey na cost so tu we ase na ye mo amane spiritual checkup the whole Ghana and across Africa the nation see ape ukọ confront chebedu sikedi ukọ malam chebedu sikedi ukọ so front chebedu sikedi e kama pe na ye spiritual checkup na there say ye ndisika e you free ye ndisika bitie wo sumatem na ko bebi ko yo hoduma na ko yo hodu enu an refian place. All right, international see me da se pa se wo jimle e de ma me ne me twetwe nkomo bebepe senia etie no na o pesi anko ade abomodin afa ne number no ne frɛ no na ne twetwe eye wa bra bomu nkomode esi de opese wo hu de eyira ene de eba beto se sumu fru no obusu a obema aso ate pepepe senia etie no adofo senis kama oda beto wo se tema port a police for abamofo yi awo mamu a mamu ni nko ho maye imam ni nko tema area mu onom tema mpata mu onom baby biara from committee 1 to committee 25 mu fo mani enko pa ye emfa maye na aye nipa bonefuo bi ewudifuo bi apie ewo ho no mo pesa mo kidnap nkofo na bra onu ama na ba be du port o me be de no na ye kidnap pepepesa na etie no eni nti abambofuo ye sremo mombo madian na mama moni nko ho yie se ne be ya ede eye boto eyem ebe breti mamufuo no na omo cheki ana omo panike ewo omamu apepepe senia atie no adafo yedimu ebesi ase yedimu besi ase da fofre besi hia ne ase edi nkomo yeda obi biala sese mo di nyamre ma ye hwe o my channel ne o my media ene yaboafo ai amoso ya sini na de dwumedi e ba ye no so yeda mu ni na ase pepepe senia atie o clock enemidi efi adagate edimosi ada fofre be hia makram Theophilus Anani, so open the best media school in Ghana there, and you too much multimedia college. If we say about equipment, apapa, a chair for our quadrant ewadisium, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and marketing there. And then a location ewa abekafi bad junction. Fanamba ne boasio, na wankasa fre, na obi another one, na memo bin kasa me frama, wankasa fre, abati.